Baik. Mana ada baca cok. Kami yang hana depoh we. Nah, yo kan. Baik kami mai ka leo. Oh, nyo cứ meyakin. Nyan ko menan jara depoh itu. Behana doa. Cok pacau. Aji cok ada nyan kena nyak ku pelema. Ji dari pure unu. Dari pure unu. Oleh nyan dari pure unu nya atau ji dari pure hijau. Dari pure hijau. Dari pure hijau tak cok dah pegal lagi nyo. Nyo menyo bak kamu nyo mekun nyo. Beriung tikau. Beriung tikau. Beriung tikau mekun. Ya, yang ngai kak ji dari puan. Nyo ngai kaji nyo ngawe. Ngawe. Ondenya dengan urat belang pejut. Urat belang pejut dah. Tapi harus taikat aja berdebai. Menyohana debai taikat. Tenten tu jika ondenya wateruh kena ondeji water tabuh ba pumpung ji langkai iku hanya tanah. Yang berapa hana depoh jika baju lelam. Ya, ya. Nyamban. Yang kejuk ku pegai long menyo penyakit. Nyok lagi nyo cara depoh. Olehnya si putu je pacuk. Lagi nyo pacuk tring nyo rehung. Yan. Rehung kan kamu perehung nya tengah. Rehung ikap di tiko perehung gerawai. Ya, ya. Ikamu koh sagai. Olehnya mu pedu batung. Nyan nyo kai kap adi. Pedu aja batung. Ya, lihat dah pudu batung. Itamang tiko jauh ro kali pi yang itu kat tengah dari uranya itamang aja kena. Oh, itamang gerau je. Itamang gerau. Ya, ya. Tak pakai sarung jarau le ju itanya. Ya, tak pakai sarung jarau tup. Tujuan je? Tujuan ji menyonai dalam baju kap jarau atau ji baju pak jarau tegli telhu. Roda pelhu. Ya, ya. Ya, tak grok dalam. Oh, gehon na ji. Bro ipak jarau tu nyana ji dalam. Ya, ya. Menyohana apa ya? Tahu kak kita boleh lam dah berdua tahun. Ya, mana? Pati mio tengah tarik urau otomatis itamang gerau je. Otomatis kita menggerau menyona barang dalam menyohana diko nyan hana jamang betala. Ya. Ya. Menyo ide. Menyohana hai damang. Oleh nyan lagi nyan ji. Ya, ni kamu nak pakai butau. Nyan kepuan? Nyo butau nyo. Yan, kalau tak boleh suruhnya bunuh bampung ji. Han tak tahu tanah dah geduk-geduk. Hai tu bit. Kemudian dah cok di butanya. Mu tak tahu tu nyan tanah. Paruh. Betul kena baruhnya. Menyona itu biju. Nyo kena lang nyo aju supaya aju. Kak ada ju. Yan, kat wikap yang hana depoh we. Nah, yo kan. Baik kami mai kan. Nah, relih tak relih. Nyampe kubah-kubah karena nyampe binatang kelut. Nyan hanya tia-tia on dia kelut penyakit lah. Monyo pade babi ni kubah. Tak ada pegah-pegah kan penyakit, nyan penyakit. Tapi monyo dah usaha itu. Datim usaha dapoh haji bacut-bacut. Ada han kurung, ada han be kurung. Ya, ya, ya. Ya, malah kurung aja. Ukur dong pada lam lagi nyan Cina dah kalau numpung ni. Tak jauh lam. Sama dengan itu abai ji. Ya, tapi hanci dah bubur tiro, paling tak bubur dua tu. Ya, munyo tiro tu dah bubur. Nyan le hantu le kejadian ke le. Di lang utama. Munyo le limang boh, tentem utama munyo na dua atau boh. Ya, ya. Ya, munyo tiro. Tapi munyo na dua bubur atau le tu le ke utama. Ya, Contoh barang. Ya, contoh barang langkai jime lawanyo. Wanyo luar itu balong luar ku tapi kai pangang hom hana da dong pegahnya ni kalau. Kon tambah dua boh. Nyo ronyo yang 6 rumput be na thala. 12 boh. 12 boh. 12 boh dah pegang.
Ban 12 boh. Leh 5 boh. Ya. Kan. Teman 12 boh merumpak leh 5 ke 17 boh je. Jadi leh je apa sebab? Karena getanya bunuh hana ada empung rati haji. Oh, nak jalur lain ya. Jalur lain empung. Yang hana dia dak Empung rati haji nanti balik tak euy no tak euy de 2 boh merumpak. Padahal nalang halau baring-baring sabot tu. Ya. Nyan untuk minta jalan ni pelung haji. Bah nampak. Namanya jalan tiku. Namanya jalan tiku. Ya. Oh dia nyan wada ada kerjanya pi tato mentu kadang-kadang haji mentang lampade haji empung ina. Hana haji dalam empung kahe tu nyan pinah haji lagi nyan. Tapi punya sama-sama katanya galak tu kan. Beramai-ramai. Penyakitnya bik-bik kadau. Nyan kon dak hati-hati penyakitnya. Nyo bag katanya i kampungnya nah kon ku pegah melepah le katanya. Terima kasih. Kami sekian dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oppo camera phone.